Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн 10 март 2025 жыл. Сиздерди валюта курстары менен тааныштырып кетейин. Eco Islamic Bank'ta доллар 87.30, евро 94, рубль 0.97. Capital Bank'ta доллар 87.30, евро 93.90, рубль 0.97. Бакай Bank'ta доллар 87.30, евро 94.50, рубль 0.97. Швейцарский банкта болсо доллар 87.30, евро 0.97. Айыл банкта доллар 87.30, евро 94.50, рубль 0.97. Финка банкта доллар 87.30, евро 94, рубль 0.97. Вайчу банкта доллар 87.30, евро 94.20, рубль 0.97. Финанс кредит банкта доллар 87.30, евро 94, рубль 0.97. Ускрода банкта доллар 87.30, евро 94, рубль 0.97. Урматтуу достор, сиздер менин валюта курсу каналы болду. Каналга катталып, басып кетиңиздер.